Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Komisi benta ban ai jing sumaria kino ginong snong jong kejela kibala suba baki ngat hau kenyang jingpang coronavirus hagi sngi ban sawan ka sarkar jela kalapan kre lepa ban bu da ka quarantine ward wat la hadu kini gisngi 4 don satia watang uiru unong snong jong kejela Meghalaya uban ngat ya uni kenyang jingpang. Usembut Menteri Rangba Kejela uba Preston Tensong hak jingi keren bat gilat patai kubor hak arfunyu tarik luber arjar arpo ulai tu bak sarkar jela ka aingu kerpang yau blai nong bu nong tau ubadang isn ya kani Kejela ban yada ya gipat ba nong snong naga klam jong uni kunyang jingpang. Kum ka jingpan kre ka sarkar jela kalabu da ka quarantine ward kawai haga Meghalaya Administrative Training Institute ka badon ha Maudiang Diang Shillong bat kawai pat haga jaga pule Indian Institute of Management Shillong ka badon ha nong tamai sa kawai pat ka don ha sortura na kalian juga sarkar na syukwa ban petip sepi kumalong hado menka da ka jing isnei dan jing lam ka jong blai ternai kenat nong pulok thau ban ngatip baru bang tip ba Kejela Meghalaya jungi kedeka kas Kejela ni ka batip beri ni kampat don kanu ka kes ka ba hadu ka ne kalimat ka mana kred ba nginyo ya uni uknyang jingpang uba serkei hadu ka kata uba penknyuri ya ka pertei para koi till today impat don kanu ka kes te ngis ngasu ba ngi de ban ainu le rai kana nong bu nong thau kham tam kertang yakin nong tre kiba wan nada health department kiba tres tom nadu ki doktor ki nurses ki para medical parot hala ki jom district ringkat bat ka district administration ki DC akini kisni ki metia ki meden ki officers jongi nadu secretariat metia ki meden amar ke jinga kun ya anu knyang jingpang ba kham khla ubalong kum ka khla kalau ka basyakei hadu kata dengan kuat ruban ai kumlei kerpang yakin nong sinsar snom yakin seng halang ki batera ki seng long kumi nen ka ki seng niam ki batera ki niam niam ki batera ki ba ya trelang rengkat ke sarkar hakaba ngila ngala ban om ngila ban long kum ni ko ngila dei ka jing ya trelang jong ki ba bat ka banga kerpat ya pi brim pa ya kan di kakubo workshop tolok ki paidra juga Kejela ka juni bakin sngoba ndai ban om mangin bakal akut kan ndai ka jingya kun juni ka tama juni ya une uknyang jingpang beserkai kadang ya siapa bat ka banga kerpat kolong la kin sngoba ki paidba apo Kejela ka juni kin sngoba ban but renti ya kajing penbaik na kalian mencoba sarkar kabang ila penmi lembaki kot kubuat jompi kibangila ai haki social media beper bakin semua banbut renti kata kenang bakan like nakan perlu kejinjia apa snosi lemba jom uni uknan jimbang tekawai kong akwa banyak tu iki na kalian joka health department kumbalai hajar tam kibrio kila kongu banle ya kahum quarantine kila le ya kata kumbalai hajata kila kahum quarantine kam tam itu kibri kewan nambar jong Kejela Meghalaya de inde tangata kibala register hapo jong ka department ka health department kala poi kumbahan riu hajata kibala register ka baka data jong kila don bana kalian jom ki mantre joka health but kini ki volunteers na kalian joka health department ki budden ya kini man kasni da ka baki phun ki long kumno ki sngo kumno don ne em ka e gi sngo pang ge switch to i budden ya kini man kasni haka bagi phun claim fail man kasni ban update ya ka history gi joki ya kan kondo ki jingjia lene ke jingsneu ko joki ha kana kata namar lada don kum kata kan don ka advice da kum wepa ha ka ban nung kong
na kalian lada siap kum kita ni refer syaki doktor, syaki hospital, syaki PHC, syaki CHC, syaki district hospitals, bat kum ta pete. Di kumongong bi kabanga smutunat kalau banyak tu di bahadu kita. Ni smutunat ban penting ba kampan don kanu kasain dan ke jingjie ba uniu nyang jimpang uyo ban rum hapo kejelah kejumi. Bat kabaan kaba kam kong sang kalong. Hakini kesengi yo i ke jinglong panik kibre. Wat kinong yalam snong i ba kia sedang ban yaki rumah kejingut jing berkat. Kadau kolong kisno tu baklah. Batang syuyo ayu uniu jimpang kamut layap bek. Dengan kuah panong ipina kalian jong surga, na kalian jong ki medical expert, na kalian jong health department, hidia cia jong iru don lang ni, kabang kuah panong kalong ndai ban kim mensin, ban rit mensin, ban singu tu baga. Une uji pam dai u bangila ban penkor. Kane ka une uknyang jimpang ndai ban ubalong incurable, re une ulong completely curable. Ubala ban penkor. Narada makwa ban pa ya kan message ka kubo sya barok nadu kinong sensasi nadu ki nong ki kam seng halang hadu ki kme ki pa hadu ki kun barok jong ka we pa kuwi ka twi kalomba ndei ban siap te hadu kata-kata hadu ka ban pelong ba teng ki ong nginam sa su asno mata nilai sa no sya klau nilai sa no sya ne sya tai don kum kata dengan kuat berpercaya ni bat berkerpa, bat mendai bandon kajing sutu bakla, bat mendai ru ban syak ialam bakla. Haki beriu teng ki bayalam bakla kajing mut kajing berat, bat ia kajing ngej kajogi. Dengan kuat ban om baki ban skema kajing ngej, bat kebaar pat kolom ban syania. Haki ni ki direction, ki ban nakalin ke surga ka ai nakapuar sya. Dena ketawa orang pikan ni kejipang dia belum curable tambah ngimdai ban kensting na kata kadau ka sorka ka ong man ka minute man ka ganda ken mau balak gunuru pimdai ban yaja sikin simita yala ka balak ban pencingai la ni simita siteng to yala ka balak ban kam pencingai di ban lai kan ni kata nanta ka ba ndai tanda taruh ban la khoi je ladi yala ban sak kmat thekti man ka por bat ba nde ban kata klumaru ya ka sentur ya ka kmut ladi ka kmat la kum ngi de ban bot pi ya kini ki advisories lani ki ching ai jimut na kalian joka health department na kalian joka sarkar barokoi na kalian chief minister ka jing sim khiala ka health department ka bang sutunat ban pentip spi kolom ka health department kala grade menta kala ready ka bangi om ka quarantine centers idon arteli menta kini center bat kini center ka capacity juga kalau mau kumba ars pak lu kumba ars pak jintia ngiladon lepa bat kani yang mau pi kani center kalau ladan don manu kiba pentip kiba pun siaka won jirui siaka sispa pra ladi ki don ke jisko phe ban hadin bagi doktor ki cek ki kri lada don ne em kata kesubdom lani kata kasai ke jimpang malesi dei na uni uknyang jimpang kabamot ki doktor ki sale kabadon kam bat kin sarifar ban sak ha ki centers ki bangi ilawan kami ilawan pek menne uci minister dal di ulek ban pek hakini ki artili ki center banda kwa ban pentip sepi bagini ki center ka along ready na don sino nalor kani ke silong ni don sisu center hapo tura kataro ka along ready na don sino ladan dia badon kanu ka reference ka banda kalian jong doktor ki batif ki bayu i kamba ya uniu knyang jimpang IIM ka along ready menta IIM te tonong tumai bat ka baar hantai hapo mati te yakini ki jaka ngelawan pet bro arteli ka along ready bat ka total capacity jong kini bro ar ka poi kumba ar spa teli ki jitia ha turaru kadon kumdai si spa asan pau ar spa teli more or less kila biang lut ki medical doctors
but ki para medical staff nila ready nila penbiang dari dong kin don kin station hantu 24/7 ban monitor wat hadu kabam gading u kelak nila ready ba dari ban kuslai ki bahayi ki pasen kim dari ban kuslai ya kabam gading u sa set hantu sa penbiang hi na kalian jong ke surga kini ki reu hajamut kini dek ki bangi cek ai nuksa kum hapo berniat nang tahan seti sebajeng doba nang ne ke bawan napo rata syara kabail ke bawan nang tenerani nakalan jirang sai ke bami be direct antu hapo ka bami direct and dia hapo airport kita tidak checkpoint gitu bila but way ngelak pelong mandate ba way ubar room hame galaya ki dei bang register Kidai berista bagi air katu ke thermal test. Kabang ile katu ke sulong betang tumka taban tip ke temperature at that point of time. Dan rengong di ya history kebetik na kolong nyibut din na kalian ke surga na health department man kasni bantip kis ngau kumnu kilo kumnu itu gibala register. Katu menta kepertai berkawai kampat ai ke assurance. Ba kandon kanu kendawai kandon ke vaksin ban kertikna ba uni ucang Jepang Maria di dan Maria injection aja kampan don adum ketika jiput kayak kalau mau pi agak jingyo i jumna wat ni keren apa kalau level juga kabinet teng kalong kawi ke bagi pentre ndai ban ong tayu new virus ubangi keren ta tenrei ni hap hi ban long well equipped hagi benda kena kada mau di hak kawe kalian Jadi bergerak jadi uni upinyang Jepang, kan dia rapu, nang ne sepa, ba ka social behavior jadi, kadai bantuan. Da kabag jia pun kini keke, kan pelong yang ini biong u illiterate na pelong u educated na biong manu na sebenarnya ba, da kabagi lek komde, kan long pejing kai, ya ke lifestyle, jong uwe nong song na po kejelami kelai jong. Ini hatu ke state government. Lalu kan ia ilang ini nama bakat kan ini polisi jong state government kan ia ilang siapa di state government. Dia live overnightly is already in place. Kilabat mo. Tenang ta on the way tidak sah setubah arku soal di ventilators. Testing kit. Kumbakalong himentang at hay laya dot laya. Kita tengah tinggi firm kita manufacturing unit kita manufacturing itu. Kue di Walis, kue di Ipka. Ini nak kontak ini berat lagi company. Iki omba ke sarkar India manta kala panut begini kita wai. Syaka pujung central government. Ke central government pada kan saya distribute ke state according. Jadi mio ini kita wai over the counter ini mio manta. Kalau di volunteer kita kiwon di sini halang pada bisno. Sementara kita kadang lihat, ketua kawan kehaban register online cukup ke CMO, Chief Minister's Office. Jika kanu bergelar register harus mentah dengan nama nama ketua kawan Chief Minister's Office. Begitu mereka select cukup ini di Home Guards, sekretari dekat di doctors, ini sepai pada cukup.